Fighting friends ong sengtini hana hai good news. Sini jara TET paper 1, paper 2, STGT, STPGT jara exam ronai rok norok ni bagai result nongkhor katini. Friends ong norok ni bagai kaisa information. Friends ong norok o video no jara TET jarok norok pas engkang ke norok o video no norok just tikhepana pura pai nai di. Jate norok ni kuno mistake nge tat. Friends ong hari seng ang nong kasih video khalanya norok video pai nai di pulian nanya di ojago sini rule number rojak friends ong arpore category ST da SC da na undeserved da arpore ini total mark rojak friends ong omong ka paper 2 birat ke songka ke motamuti pasang nai bangka price 10,000 ni saka candidate tong mani onek pasang ka friends ong ingke naji sabo pasang nai ingke jara 83 ni saka manai rok ba 83 manai rok ba 83 ni saka manai rok norok joto no pasang ka friends ong paper 1 paper 2 ST SC ta physically handicap rong ke 83 ta 83 ni saka man ka ke norok joto no pasang ka norok pura lifetime ni TET certificate norok man se nai friends ong norok je kono purba norok ni boyas tongsak jorotoi norok sakri nai man nai ingke friends ong paper 1 paper 2 same to same ang norong asa phone kulak je nangmani abo sang norong sanai friends ong norok jodi all list nai ba norong ni result nai pass mani pore norok tam khain nang nai abor nanyan bagai norok pura video pa sak details na di jodi nong ni kuno jaga go document kaisa document mete kaisa document mili yang itong kha teto flip khai pura mili yang itong kha ke norok o video no pa sak na di ang norong kaisa advice nai ke sini STGT STPGT ingke besek mangke pasang nai abu bang norong sananya ni friends ong sini ngomong ke STGT ni bagai berojak rule number ST category or pore total mark friends ong nai di norok ingke o jaga wo STGT ni bagai agi hingga ke 68 mang hangke pasang go friends ong agi ke 68 mangke pasang go ingke tabuk hingga ke friends ong STGT STPGT hingga ke obahai je kaisa borok vacancy ni onusare card of mark baise mano friends ong STGT no kono certificate dia merit list baise borok job mano friends ong abon bagai jara 73 manai ba 73 ni saga manai rok romdi ST candidate dok ke 73 ba 73 ni saga manai rok norok simise uskutini wo nungjak siwo 68 69 70 manai rok o jaga wo borni nungjagya ke faide friends ong ang norong pura detail babe phungnai hingga friends ong norok tabung nai di TET paper 2 paper 1 sabuni koi tarigo go certificate verification kalai obo norok nai di friends ong puila 4 tarik ni simi sengnai January 4 tarik ni simi sengnai jodi ni 104 hai ki 104 ni saka angi tong hangke nung 4 tarik January wo thani arapor jodi 100 to 103 ni bisingo angi tong hangke ni 100 to 103 ni bisingo ngi tong hangke nung 5 tarik uthani arpor 6 tarik hangke 98 to 99 ni bisingo tong hangke nung 6 tarik ma thana ni mark je kono category engthang SC tung ST tung OBC tung je span thang nung 98 to 99 mani tong hangke nung 6 tarik ma thanai engke friends ong 7 tarik hangke 96 to 97 manai tong hangka hangke nung 7 tarik ma thanai arpore 94 to 95 mang hangke nung 8 tarik ma thanai 93 joto 93 manai rok sudu 93 manai rok norok 10 tarik friends ong taklai marke na pasang nai bangka paper 2 abon bagai no date bukabang ka 11 tarik hangke 92 manai rok arpore 12 tarik hangke 91 manai rok arpore 13 tarik hangke 90 manai rok arpore 17 tarik hangke 86 to 89 manai rok o jaga ke SC ST physical handicap tangai mula andi jab rong ke to 90 ni tola ke borok fail ingke friends ong arpore 18 tarik hangke 83 ni simi 85 manai rok norok 18 tarik certificate verification ma khlai nai ingke friends ong paper 1 o pasung go paper 2 o pasung go hangke je dino nini sekang verification kalayo nung adino no duja nung kuma thana nanya di norok video pa yasak busiglak
Ge friends ong sini paper 1 ni 19 tarik simi chengnai 96 tai 96 ni saka manai rok norok jotono 19 tarik thani arpore 20 tarik hingga 92 ni simi 95 manai rok arpore 21 tarik hingga 90 ni simi 91 manai rok 21 tarik arpore 83 ni simi 89 manai rok hingga norok 22 tarik ma thanai. Ge friends ong nini paper 2 bo tongo paper 1 bo tongo hingga nang tam khlani omo ang norok no sanai norok pura paya sanai tongdik. Friends ong norok sakanani di je candidate paper 1 bo pass ungo paper 2 bo pass ungo norok hingga duita set matu phainai friends ong duita set khlai norok ni document xerox matu phainai norok ni document tamo matu phainai ba norok ni document no bolongi tong ha norok tam khainai abang norok no tabuk sanai. Friends ong norok jefru application khlaimani jefru apply khlaio apro ni acknowledgement tai norok ni ted fru admit card duita pass janga duita ni matalngai norok arpore norok ni PRTC duita xerox khlai tlang thani admit madhyamik ni tlangkheno ungo arpore ST certificate ba physically jodi handicraft nge physical handicraft ni par marksheet all marksheet bolte friends ong norok 12 ni tai norok ni graduation tong ki graduation ni marksheet joto marksheet tlang thani norok ke friends ong ojago all semester ni marksheet dung matalngai nang arpor certificate bo nini 12 pass certificate obo tongkhe talang di hapono tongkhe talang di akongno arpore photo kaisa je kono identity matalang nang jeni ni bumung thike miliwo am identity card talang di pen voter ID passport je kono arpore jodi nung no objection apply khaijak ke no objection nung kaisa talang thani friend ong hingke jara bol hingka tam khainai jara nini babon bum gofon bolungi tongkha hingke nung nini admit by je kono kagoson nini bolungi tongkha ke nung je thik abon mote ke nung kaisa affidavit khlairi tlang thani friend ong kuto affidavit khlairi tlang thani ge jodi nung nini document by nung online fill up khaipuru mistake ungjak hingke nini document kono bol kori document by je nung online fill up khaipuru mistake ungjak hingke nung kaisa application sidi ang apply khaipuru bol ungkha abte hinai nung kaisa sidi friend ong gisang STGT STPGT ni nani di buhuru dia delakha abunai lene friends ong oro STGT ni bagis dia dekha o 30 tarik ni December ni 30 tarik go SC candidate ong ngangke 100 tai 100 ni saka mana nangnai arpor ST candidate ong ke 73 tai 73 ni saka mana nangnai ni saka ojago arpore physically handicraft ong ke 83 tai 83 ni saka mana nangnai amte ke saka agi ke 68 ngangke no scrutiny wo nungjago friends ong arpore STPGT hingke ojago rojak ST candidate dong bagi ni ojago 131 kogrok subject go friends ong 131 ni saka manai rok ba 131 manai rok semise scrutiny wo ma thanai geography oro SC category rong bagi 100 Arabic candidate oro 98 arpore psychology wo to cut off mark rojak ojago arpore music go ST rok hingke to je mark tongo sugono 68 hingke no saka hingke no arpore SC ST unreserved rong ni alada tongo friends ong hingke oro document same to same no friends ong norok o notification dong no kaham ke naina di hingkai friends ong asung no teisa jotono no haina hai hambai.